Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam kaseng Republican Party of India nadu kinong yalam ka district Batmau Kerwat Block hadian kajing yalang ka bakila syong kerkie kila rai ban ajing kershano yu barenik ton ling dot tongkar na kaseng UDP hakani ka election arajar arpulai na kalyang ba ready shella chairman Mau Kerwat Block Committee ringkat kajing don lang ba wayarlin ling dot president RPI Southwest Khasi Hills District bat ki dekon haba ajing kran ula ong yakani kajing temu jongki Keladap sengal tu jing mut lang bat kinong yalam jong ke district, kumju bat kinong yalam jong ke jela, bau lapan pauru ya ke jing kerman bau baren ikton ling doa, undang job yang ya ke election hakani ke kenti ke bamentah. Bapelang yang i nakaliang jong kinong yalam jong kane ka parti Republican of India, bangin kersan yau barinik kum kertong jong ke UDP hakani ke kenti. Namar bangi i badai tang mau ubala bangun ra ya kijing dan kam naga bengka karoi kapar jong kadang bat katang barbawai bat nakaliang jangi miliara iru ba habang i ba uni ulang ba ulang hakane karukom nila idaya uba ni i bangi dan di kermenru ba undang jok akan negara kenti ke bangsa ba mentang dan tanggung ba isi ba ingin sayo ban peni ia pipan baru ba nge lapan beru ia kapor ba ha kaneka arpeu kana treatment mesti arpusal trip te nagaliang jangi ya kina kersian jeng ingin sa peni ban ban penyaso lane ban ya trilang na ban une pandite jeng kay UDP te ban nang karu nagaliang jengi kum kina yalam presiden jeng ka distrik bat na badai Salman la persiang ban ya tuan jimut rengkat bat kinong yalam jongi nang te na selong ki badai jong kastet bat ngi le sertu jing murlan om ba kadai tang kamun ga jongi nang ni na po jong ka distrik kunrai kadai ru ka jing sertu jing murlan bat kinong yalam jong ka stet jongi nang te na tapi nakaliang jongi di kot jong ka Republikan of India tinggal persang ban lum ya ka public meeting ha kini kita lagi berlatih ban saya keren na kabanta pikam jong ka parti akan konstitusi jong yang membuat andai hadap mentah ngum sem lato kita di nongi kemat di ba keloi banmi nakane parti jangi tekum ka isi ka pangidon mentah hakane kapor ni la persang ya keban ya wat ya kita ki kandidat ki basneo ba ki ya hap bangun ya trilan naka mentah jangi ka election haka biadai batni kum ka isi ka por ka balengkot ngi la yahun bat menjur ba ya mentah haka nega kenti habat kerjaan ya kandidat jong ka UDP i batni el tongkar i balang sitting MLA jong kaneka konstitusi jongi natarai haka biadai bat kaneka bentah nakaliang jongi kum ka parti hoj ki dondru ki dikot jongi ki banna kaneka parti ki bom siamla bani absu bangin ya trilang ki lanang kloi banai na sagweru ki kampel ya ta mentang idon hangne i presiden bat ngalong u Salman jong kaneka parti dengan terai habaya dai bat kanne da kajingam jorlang jongi habat terai
no rangkat bat kan ika parti